Oca sam prepoznao po tome, po bradi, nosu, ustima, brkovima i zalisku koji je imao. Predrag Dragović iz Peći prva je identifikovana žrtva pripadnika OVK na teritoriji Albanije. On je nestao 22. juna 1999. godine i tada mu se izgubio svaki trag. Kada je pre nekoliko dana Tužilaštvo za ratne zločine preko medija objavilo fotografije snimljene na teritoriji Albanije na kojima se vide pripadnici OVK kako poziraju pored svojih žrtava, Rade Dragović prepoznao je svoga oca. Mi smo uspeli na ovaj način da identifikujemo žrtvu, nego si ga je neosumnjivo prepoznao. Mi smo mu pokazali neke druge slike, on je donao njegove fotografije i sa 100% sigurnosti, kako on sam kaže, to je njegov otac. Za sada se ne zna da li je identifikovani Predrag Dragović bio i žrtva trgovine organima, ali je ova fotografija prvi neoborivi dokaz da su Srbi koji su bili oteti na Kosovu potom prebacivani na teritoriju Albanije. To potvrđuje i činjenica da je na poleđini jedne od fotografija pripadnika OVK do kojih je došlo tužilaštvo napisano Košare, Albanija, 22. maj 1999. godine. Tužilaštvo je do sada identifikovalo 10 pripadnika OVK sa ovih fotografija, ali njihova imena nisu otkrivena. A osim Predraga Dragovića iz Peći, za koga je potvrđeno da je pogubljen na severu Albanije, poznata su imena još 11 osoba za koje tužilaštvo sumnja da su posle otmica takođe prebačene i ubijene u Albaniji. Spisak sa imenima tih 11 osoba tužilaštvo je pre nekoliko dana predalo Udruženju porodica nestalih. Stevanović Vlastimir, Antić Zlatko, Vitošević Siniša, Majmarević Gradimir, Vasić Mladen, Tacimović Dragan, Fan Slađana, Slavković Dragoljub, Jačimović Dragan, Risić Petar i Đukić Mileta. Stojković dodaje da je spisak nastao na osnovu svedočenja osoba, čije informacije ukazuju da su ljudi sa spiska bili žrtve trgovine organima u Albaniji. Da, sumnja se da su oni između ostalih, to su 11 lica, a u daljoj istrazi bit će objavljena sljedeća imena lica. Podsjetimo da je Tužilaštvo za ratne zločine započelo ovu istragu krajem marta 2008. nakon što je o tome prvi put javno u svojoj knjizi progovorila bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte. Ekipa emisije Reakcija bila je tada prva strana novinarska ekipa koja je došla u mesto Riba nadomak Burela u centralnoj Albaniji kako bi istražila navode iz ispovesti bivše tužiteljke. Razgovarali smo sa članovima porodice Katući, čiju kuću Carla Del Ponte označava kao moguće mesto zločina. Te navode ukućani su negirali. Pričali smo i sa lokalnim tužiocem koji je takođe sve navode bivše haške tužiteljke negirao. Ekskluzivno smo došli do izveštaja UNMIK-a sačinjenog nakon istrage u Žutoj kući 2004. Sa njegovim sadržajem koji potvrđuje navode Carla Del Ponte, tada je prvi put mogla da se upozna javnost, ali i domaće nadležne institucije. Ekipa emisija Reakcija pošla je nedavno na još jedno putovanje u Albaniju. Ovoga puta krenuli smo tragom novo prikupljenih dokaza koji kažu da su u Albaniji, osim Žute kuće, postojale još najmanje 3 slične lokacije za koje se sumnja da su bile mesta na kojima su otetim nealbancima uzimani vitalni organi. Osim ekskluzivnih snimaka načinjenih u Albaniji, u današnjoj emisiji ekipa Reakcija otkriva i zbog čega je Haški tribunal uništio materijalne tragove mogućih zločina koji su pronađeni u Žutoj kući u Burelu. Čućete i razgovor sa jednim od istražitelja UNMIK-ovog tima 2004. godine u Burelu, koji smatra da su ti pronađeni tragovi bili veoma važni, jer su upućivali na to da Žuta kuća jeste bila mesto nekakvih događaja koji su morali biti istraženi do kraja. Nedaleko od Žute kuće koju je Carla Del Ponte opisala kao jednu od lokacija na koju su oteti nealbanci dovođeni radi uzimanja vitalnih organa, postoji još jedno tako mesto, a Srpsko tužilaštvo za ratne zločine označilo je taj objekat kao zatvor 320. Ekskluzivne snimke ovog objekta koje upravo gledate bili smo prinuđeni da uradimo za vrlo kratko vreme, gotovo krišom, jer je svaki naš potez i korak bio budno praćen.
Nalazimo se u Burelu u centralnoj Albaniji, 20 kilometara od Žute kuće, koju je kao moguće mesto zločina u svojoj knjizi opisala Carla Del Ponte. Ovde smo došli da bismo snimili neuropsihijatrijsku bolnicu pri zatvoru broj 320, koju možete videti iza nas, a za koje srpsko tužilaštvo veruje da je jedno od mesta na kojem su se obavljale operacije uzimanja vitalnih organa. Zatvorenici koji bi nakon te operacije ostali u životu bili su navodno odvođeni u Žutu kuću. Snimanja u ovako malom gradiću kakav je Burel po pravilu privlače pažnju znatiželjnih meštana, posebno kada shvate da je u pitanju strana televizijska ekipa. Iako po savetu naših domaćina među sobom nismo razgovarali na srpskom jeziku, našim pokušajima da snimimo zatvor privukli smo i pažnju policije. Ekipa emisije Reakcije uspela da dođe do zatvora 320 i psihijatrijske klinike u okviru njega. Mi smo uspeli da snimimo i nekoliko kadrova tog zatvora i psihijatrijske bolnice. Ipak, umeđu vremenu smo upozoreni da to nije bezbedno činiti, pa smo prinuđeni da kadrove koje ćete upravo vidjeti snimimo iz automobila. Iako u tužilaštvu smatraju da su navodne operacije koje opisuje Carla Del Ponte u svojoj knjizi obavljane na ovoj lokaciji u zatvoru 320, a da su preživele žrtve u Žutoj kući u stvari bile na postoperativnom tretmanu, oni ipak ne poriču mogućnost da su i u Žutoj kući obavljene neke hiruške intervencije. To objašnjavaju činjenicom da su istražitelji UNMIK-a i Haškog tribunala tokom istrage u februaru 2004. na 2 mesta u kući našli tragove krvi, ali i medikamente i opremu koji nisu uobičajeni za kućne porodične apoteke. U jednoj seoskoj kući gde žive relativno prosti ljudi, ne želim naravno nikoga da uvredim, nalaze se 7-8 vrsta lekova, između ostalog i oni lekovi koji služe za opuštanje mišića, nalaze se špricevi, nalaze se one makaze za hiruške intervencije. Apsolutno postoji dovoljan stepen sumnje da se tamo nešto nelogično dešavalo. I jedan od istražitelja UNMIK-a koji je prisustvovao uviđaju u Burelu 2004. kaže da Žuta kuća baš i nije mesto na kom bi očekivao da budu pronađeni takvi predmeti i medikamenti. Josea Pabla Barebara, koji je u to vreme u uviđaju prisustvovao kao šef UNMIK-ove kancelarije za nestale i sudsku medicinu. Zbog toga smo pitali šta misli na osnovu svega što je čuo i video tokom istrage u Burelu. Da li je Žuta kuća mesto na kom se dogodio zločin? I think that the probability of finding what we found in the yellow house or white house or whatever the color was, because the house was yellow and was white, if we were to go to any house in Albania or to any house in Serbia or Kosovo, whatever, I don't think we would have found the same things. I think that the leads we found are important. I think that the leads we found tell us or point us in a direction. Is something that should have done investigated further. That was not. I am not the one to say why not. I think that if we take the findings of the Yellow House now, totally separated from everything else, obviously it is inconclusive. These are only preliminary proofs, preliminary evidence of something much larger, but for that you need a proper investigation. U tužilaštvu međutim sumnjaju da Žuta kuća i zatvor 320 nisu jedine lokacije na kojima su zatvorenicima uzimani organi i da je kuća u selu Riba, nadomak Burela, koju opisuje Carla Del Ponte, samo jedno od nekoliko mogućih mesta zločina. Pored te lokacije postoje još 3 po našim saznanjima, ali naravno o tome ne bi mogao da govorim javno, već ćemo to prezentirati specijalnom izvestiocu. Ovo je inače jedna od većeg broja novoprikupljenih informacija i dokaza koje je Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine polovinom januara prosledilo Savetu Evrope i njenom izvestiocu Diku Martiju, koji je zadužen za slučaj trgovine organima kosovskih Srba u Albaniji. Evo, to je ovaj izveštaj, možete ga snimiti, znači to je taj izveštaj, to je ovako vrlo jedan obiman izveštaj, to je ta dokumentacija koja je prevedena i poslata je gospodinu Diku Martiju, kao što vidite tu ima dosta toga, tu ima 41 prilog, znači to je sve što smo mi prikupili i obavešteni smo da će Dik Marti kraj marta doći u Beograd, nakon toga putuje za Prištinu i u Tiranu.
Uoči našeg puta u Albaniju pokušali smo da zakažemo intervjue u svim onim institucijama koje mogu da pruže zvanične informacije o sumnjama srpskog tužilaštva o trgovini organima kosovskih Srba. Naši pokušaji su međutim ostali bez uspeha. Zahtev koji smo uputili albanskom premijeru Saliju Beriši je odbijen. Isto smo prošli u policiji. Ni u albanskom tužilaštvu nismo našli sagovornike o ovoj temi. Naš zahtev da razgovaramo sa tužiljkom Inom Ramom ili nekim od njenih zamenika je odbijen, uz obrazloženje da tužilaštvo nema nove informacije, a da stare više ne želi da komentariše. Zemlja bunkera iz vremena Envera Hodže još osjeća posljedice njegove zaostavštine. Analitičari kažu da uprkos vidljivoj korumpiranoj albanskoj svakodnevici u političkim krugovima još niko nije odgovarao. Oni ocenjuju da je Albanija i dalje slaba država u kojoj kriminalne grupe završavaju svoje poslove bez posljedica. Jedan od naših albanskih sagovornika objašnjava da i u tome, kao i u tradicionalnim kodeksima koji u pojedinim delovima zemlje i dalje predstavljaju jedini zakon koji se poštuje, treba tražiti razlog zbog kog sagovornici često odbijaju da razgovaraju o vrućim temama. Regarding the organized crime or why a public officer might be discouraged to fulfill the duty against corruption. There are some people here in this country still that stay closed in their houses because of vendetta, because of blood feuds. And among them I heard last time that was a policeman who, I don't know exactly how was the case, but he killed a person that was violating the law or wounded him. So now he is in blood with the family of the person and the state is not protecting him. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine smatra da su se otmice, prebacivanja kidnapovanih nealbanaca u Albaniju i trgovina organima događali od sredine marta 1999. godine pa sve do juna 2001. Najveći broj otmica, međutim, dogodio se nakon okončanja NATO bombardovanja u junu 1999. i raspoređivanja međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu. Tako Fond za humanitarno pravo procenjuje da je posle dolaska KFOR-a nestalo najmanje 932 nealbanaca, a Carla Del Ponte iznosi sumnje da su kosovski Albanci do granice Kosova i Severne Albanije kamionima transportovali 300 otetih ljudi i da su neki od njih bili žrtve trgovine organima. Bruno Vekarić objašnjava da je motiv za otmicu tih ljudi bila razmena za Albance koji su bili u srpskim zatvorima. Jedna demokratska odluka tadašnje vlasti, pre svega Nebojše Čovića kao šefa koordinacionog centra, koja je imala potpuno logike, jer niko nije imao saznanja da se tamo nalaze živi Srbi, je bila da se ljudi koje Miloševićev režim možda i neopravdano drža u zatvoru, puste. Puštena je većina Albanaca, međutim OVK, odnosno njihovi saveznici, rekao bih, u Albaniji, držali su 300 do 500 ljudi tamo spremnih na zamenu za upravo ove ljude. Kada je naša strana faktički pustila, oslobodila te zatvorenike, tamo je ostalo 300-400 ljudi za koje niko nije znao, neraspoređeno, rekao bih. I to je ono što je strašno, da su oni ili predati po našim saznanjima nekim sferama organizovanih kriminala, nije to samo priča o trgovini ljudskim organima, već im postoje još mnoge priče koje prate njihovu sudbinu i evidentno je da su neki od njih i likvidirani upravo tamo. Upravo za takvim dokazima mi tragamo. Sudbina tih ljudi i danas, skoro 10 godina kasnije, ostala je nerasvetljena. UNMIK je istragu u Burelu zatvorio nakon uviđaja obavljenog početkom 2004. I o ovim istraživanjima i sumnjama javnost nije znala ništa sve donedavno, kada je bivša tužiteljka Haškog tribunala o tome javno progovorila u šokantnim delovima svoje knjige. Žrtvama kojima bi izvadili samo prvi bubreg, hirurzi bi zašili ranu i među zatvorenicima dovedenim u tu prostoriju bilo je navodno žena s Kosova, iz Albanije, Rusije i drugih slovenskih zemalja, a dva izvora tvrdila su da su pomagala u ukopavanju tela ubijenih žrtava oko žute kuće i na obližnjem groblju.
Istražujući navode Carle Del Ponte, Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine prikupilo je dosta informacija koje, kako tvrde, potkrepljuju mnoge sumnje u vezi sa tim zločinima. U obimnom materijalu tužilaštva posebnu pažnju privlače podaci o tome da je upravo u vreme NATO bombardovanja, kada su pripadnici OVK oteli nekoliko stotina Srba s Kosova i Metohije i prebacili ih u logor u Albaniji, na klinikama u Tirani obavljeno nekoliko transplantacija bubrega kosovskim pacijentima. U ovaj kliničko-bolnički centar ovde u Tirani, koji nosi ime Majke Tereze, 1999. godine primljeno je 75 pacijenata sa Kosova sa teškom insuficijencijom bubrega. Prema podacima Srpskog tužilaštva za ratne zločine, 35 pacijenata zadržano je na lečenju u Tirani, dok je 25 poslato u Italiju, a 15 u Austriju, gde su čekali da im se uradi transplantacija bubrega. We have the people coming from the Pristina, from Kosovo, from the Albanian people in Macedonia to come in Albania from the treatment, medical treatment. But you haven't heard 75 refugees with insufficiency of kidneys in the second half of 1999. L'ex-comme enseigneur peut-être de muslims, il n'y avait pas information complète. No information regarding this. It's a problem that I never heard about. U Albaniji je bilo veoma teško naći sagovornike o sumnjama da su velike migracije bolesnika sa gubitkom bubrežne funkcije između Kosova i Albanije povezani sa otmicama i uzimanjem organa kidnapovanih kosovskih nealbanaca. Od naših kolega iz Tirane koje su nam pomogle u organizovanju ovog putovanja saznali smo da je to zbog toga što mnogi strahuju za sopstvenu bezbednost. Većina onih koja je pristala da govori za reakciju uglavnom kaže da o spornim događajima ne zna ništa ili pak o svemu govori sa mnogo opreza. Dr. Sulejman Kodra, nefrolog klinike Majka Tereza, jedini je sagovornik koji nam je potvrdio podatak o dolasku 75 kosovskih pacijenata u Tiranu, ali ne i tvrdnje da su nekima od njih tada u Albaniji urađene transplantacije bubrega od nepoznatih donora. Yes, I remember. During this Kosovo's events, many people came in Albania as a refugee. And some of them were suffering from kidneys failure. And so they came in Albania, but we have not able to support because our facilities are not sufficient for our patients, not for the plus. We are talking about dialysis, right? Dialysis, yes. Transplantation at that time didn't exist. And the community support by a little grant to expand the number of the dialysis patients. Yes. But most of them, they left Albania and maybe abroad in Europe. I have no idea. So did any of those refugees with kidney insufficiency get transplantation in Albania? No. In your knowledge? No, nobody. Nobody? No. Zvanično, u Albaniji je prva transplantacija urađena tek pre 2 godine. Ipak, Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine ima podatke, kako se navodi u izveštaju, da je u Albaniji još te 99. godine urađeno nekoliko transplantacija. Zaista u to vreme je u regionu bila veoma izražena aktivnost odvođenja pacijenata, odnosno određene grupa ljudi sa Kosova u zemlje regiona. Neki tragovi vode i do nekih klinika, improvizovanih klinika koje su se bavile verovatno ovim nedozvoljenim aktivnostima. Iste te 99. godine još 70 pacijenata sa Kosova i Metohije sa istom dijagnozom primljeno je u univerzitetsku bolnicu u Skoplju. Тие болни беа тука, сместени во центри и ние направивме едно добро дело со тие болни ги згриживме во однос на тоа што им требаше диализа. Значи, тоа беше активност само во оквир на диализа. Значи, не сме вршали никакви трансплантации на такви, мислам на тие случаи. И се разбира, имаше и во Албанија.
колегите исто така изгрижија, тоа беше една хуманитарна акција. Iako i albanski i makedonski lekari negiraju da su u njihovim zemljama obavljane ilegalne operacije uzimanja organa, u izveštajima nekih međunarodnih organizacija kakva je American Medical navodi se da su i Albanija i Makedonija, baš kao i Kosovo i Bosna, zemlje takozvanog transplantacionog turizma. To znači da su te, po pravilu siromašne zemlje, tržište na kojem se po povoljnim cenama dolazi do organa, koji se potom prodaju i presađuju pacijentima bogatih zemalja, kao što su Nemačka, Velika Britanija, Izrael, Sjedinjene Američke Države, Skandinavija. Prema navodima American Medical Association, u ovaj međunarodni kriminalni lanac umešani su lekari iz Izraela, Turske, Brazila i Filipina, koji, kako se navodi, pustoše Balkan u potrazi za tkivima i organima. Following their reports is very strange. I have no idea. I don't believe in these things. Maybe it does exist, does not exist, but I don't believe. This is practically and theoretically is impossible, because to transfer an organ from a country to another country, you need a network very specialized. Because speaking about black market, about victims. Black market, in my knowledge, I have no idea, but black market is very difficult to be organized if there does not exist one network. Is impossible. But how could you can't go to an whatever facility and to kill somebody, to take the organ and to send. It's difficult. O Albaniji kao tržištu za ilegalno nabavljanje organa pisali su i mnogi mediji. Prema pisanju nemačkog dnevnika Junge Welta, otmice i trgovine organima datiraju još s početka 90-ih, a ta kriminalna aktivnost svoj vrhunac dostiže tokom 98. i 99. godine. Mafija je tada, kako piše list, iz izbegličkog kampa koji je bio stacioniran na ovom mestu u Tirani, kidnapovala i albansku decu koja su nestajala bez traga. Personally, I doesn't believe. Personally. In any case, I repeat, everything is possible, but personally I doesn't believe, and by the official way never was everything in this way. I can't say more. I britanski Observer istražio je tu temu. Tako Helena Smith, autorka teksta iz oktobra 1998. godine, konstatuje da je skandal sa otmicama beba i dece potresao Albaniju. Oni imaju puno slučajeva mrtve novorođenčadi otkrivene na đubrištima u Tirani. List prenosi i izjave zvaničnika UNICEF-a koji kažu da su nestale stotine dece, uglavnom iz siromašnih, zabitih planinskih predela, i navodi da se zbog razvijenosti najviše traže organi dece u uzrastu između 4 i 12 godina. Godinama slušamo o deci otetoj od strane bandi ili poslate od strane svojih roditelja da prose i prostituišu se u Italiji i Grčkoj. Mnoga su se vratila sa neopisivim ožiljcima na svojim telima, rekla je tada za Observer Kozera Kati, šefica Albanskog centra za ljudska prava. I heard by the media about this organ trafficking. Yes. I don't believe in this trafficking because it's so primitive. It's not on the basis of because transplantation need to be organized. This traffic exists in Balkan. That's what I'm saying. This traffic is possible to exist in Albania, but in any case, exists the traffic of the children. Exists the traffic of the people to use from the traffic of organ. But by technical things, it's very difficult, I think, to believe when it is possible to do in the Albanian territory. So you think that those orphans and poor people just disappeared and were taken to Italy, I suppose, Austria, something like that?
for the organs harvesting? It is possible, but by the technical things, by the technical process, it's not easy to take the organ and to transport the organ. Međutim, u istom tekstu britanskog obzervera citira se i izjava tadašnjeg državnog pravobranioca Arbena Rakipija, koji je rekao da se kriminal koji je u Albaniji započeo krijumčarenjem iz dana u dan pogoršava. Možda govorimo o stotinama ukradenih beba, o doktorima umešanim u trgovinu i mreži koja se rasprostire ka Italiji, Grčkoj i Makedoniji. Rakipi je još dodao da je istraga o tome započeta na osnovu navoda da je klinika užasa specijalizovana za humane organe locirana u Tirani. Kada smo pročitali ove navode, pozvali smo Arbena Rakipija kako bismo sa njim razgovarali o ovoj temi. Međutim, ovaj bivši pravobranilac, danas advokat, rekao nam je da se ne seća ni te izjave, niti da je uopšte takvu izjavu dao obzerveru, kao i da ne pamti da je o tako nečemu bilo ikakve istrage. Ovakve odgovore dobijali smo od mnogih sagovornika koji, kako smo stekli utisak, pate od kolektivne amnezije kada se pokrene priča o problemu trgovine organima u Albaniji. Slična stvar nam se dogodila kada smo hteli da krenemo tragom napisa o pokušaju nekih zapadnoevropskih hirurga koji su pre nekoliko godina u albanskim gradovima Draču i Fijeru pokušali da otvore privatne klinike. Prema pisanju albanskih medija, ti lekari predstavljali su deo dobro organizovanog lanca trgovaca organima. Ipak, klinike u Draču i Fijeru nikada nisu otvorene, zahvaljujući brzoj reakciji albanskih medija. Novinari koji su 2004. godine pisali o ovoj velikoj aferi, danas je se i ne sjećaju. Prema njihovim tvrdnjama, ozbiljne istrage nikada nije ni bilo. Tako, na primjer, u jednom svom tekstu novinarka Moka Bljerina konstatuje da je Albanija često u raznim internacionalnim organizacijama identifikovana kao centar trgovine organima. U tom kontekstu ona piše i o italijanskom doktoru Mariju Spaloneu, koji je 2004. godine uhapšen u Italiji zbog navodnih pokušaja da otvori klinike u albanskim gradovima Draču i Fijeru, gde bi se uzimali organi koji bi se potom prodavali u Italiji i zemljama Evropske unije. Bljerina je pristala da za reakciju razgovara o ovoj temi, ali je većina naših pitanja ostala bez odgovora, jer, kako je objasnila, ona tu oblast zapravo nikada nije istraživala. No, non so, non conosco i giornalisti che l'hanno investigato questo caso e non l'ho sentito che sono questi gruppi criminali da noi. Non l'ho sentito mai questo. Questo Mario Spalone che hai menzionato nel tuo testo si dice che sia il chirurgo che ha provato ad aprire la clinica a Durrës e a Fier e a fare i trasplanti. Lei hai sentito questo di Mario Spallone? Perché questo è uno... Lei l'ha menzionato nel suo testo 2004. Da me, li hanno conosciuti da me. Questa è un'informazione da polizia, da noi. Sì. Ma parliamo di 3 anni fa, quando io non lo conosco quello, parlo da 2-3 anni fa quando io non lo sono le informazioni che sono state nel giornale e che l'ha detto anche la polizia. Non sono stati quelli che io l'ho seguito, sono state le cose che l'hanno parlato anche il giornale, ma per il caso altri, io non ho seguito quelli, non lo so. Pišući o velikom skandalu sa nestancima beba i dece, novinarka britanskog obzervera Albaniju naziva jezivom shopping listom za trgovinu organima. U tekstu piše da je tada, krajem 90-ih, cena za srce prema podacima Dnevnika Republika bila oko 30 miliona leka ili 130.000 funti, pluća 40.000 funti, dok su bubrezi bili podložni cenjkanju. Navodi se i da su visoko obučeni albanski hirurzi uspostavili kontakte sa podzemljem tokom usavršavanja u inostranstvu. Fantaziji Bože. Fantaziji Bože. Fantaziji. Ne stim mi posebne plan tem organe, što se konservim organe, som kuser i världen illegale. Och då passar ju ni organ som med det går på transplantation, då det är små i på ett helt gatten till lösna operationer, då det organet då ska börja Nikola Sundskog, det är små i. As I know, he said there are some conditions very.
Za razliku od svojih albanskih kolega, dr. Ninoslav Ivanovski, šef odeljenja za transplantaciju na Skopskoj univerzitetskoj klinici za nefrologiju, smatra da je trgovina organima ne samo realnost, već i da je posle 2000. ova vrsta kriminala u porastu. Evo za vaše informacije da vi kažem da prošlата godina se prodadeni, odnosno kupeni, odnosno napraveni se transplantaciji, pri što imаме платени донори околу 15.000 денес во светот. Тоа значи дека еден бизнис кој е во еден процват сега, многу повеќе него порано, кога беа до 2 до 3.000, меѓутоа сега се стигна до бројката од 15.000. Ovaj makedonski lekar konstatuje da je reč o kriminalu koji zabrinjava, ilustrujući to podatkom da je trgovina organima postala predmet interesovanja i Svetske zdravstvene organizacije i međunarodnih udruženja za transplantaciju. Oni su naime prošle godine usvojili Istanbulsku deklaraciju u kojem se zemlje potpisnice obavezuju da će se žestoko boriti protiv prodaje organa. Dr. Ivanovski upozorava da je ova vrsta kriminala nešto što se ne događa samo drugima. За жал, по извештаите на нашиот, би рекол, пријател Сем Вакнин од United Press International, агенцијата United Press International, се споменуваат и доста балкански земји кои се вклучени во синџирот на продажба на органи. До пред неколку години, кога тој прв пат се појави како таков, јас лично тоа го демантирав. Меѓутоа, морам да кажам дека тогаш во тој период сум бил во заблуда и дека сега можам да потврдам дека за жал и Балканот е вклучен во продажбата на органи и дека овде пред наши очи тоа се врши. Првите приказни почнаа и на нашето тло, почнаа од Босанската војна, кога се зборуваше Тивков, тамо се вршат нелегални действија од овој аспект. Не можам ништо со сигурност да кажам, знаете, тоа се сепак скриени. Меѓутоа, пациентите зборуваат, чак и македонските пациенти зборуваат за некој центар во Суботица. Јас точно не знам, веројатно српските колеги повеќе знаат, дека таму оперирал во некоја приватна клиника некој украински хирург, при што се користени донори од Молдавија и слично. Zbog svega toga, dr. Ivanovski veruje i u navode Carle Del Ponte. Присуството на мобилни екипи, на многу исчезнати лица во тој период ме укажува на тоа дека е тоа може. Сакам да кажам, сегде тамо каде што недостасуваат, каде што има исчезнати луѓе во такви широки воени конфликти, секогаш има и сомневање дека се тие луѓе злоупотребени за бадање на органи за продажба. Тоа е многу можно. Така да се и покај што немам никакви убедливи докази за сето тоа, не сакам ни да кажам од тие тон, сакам да кажам од тие тон. Dr. Ivanovski je jedini lekar koji je za reakciju o ovoj temi vrlo otvoreno govorio. Doktori u Srbiji o tome pred kamerama najčešće neće da pričaju i nerado priznaju da postoje lekari koji se takvim kriminalnim aktivnostima bave, pa zbog toga i navode Carle Del Ponte ocenjuju kao nemoguće. Isto iskustvo imali smo i sa lekarima u Albaniji. The taking in Albania is not possible by the technical surgery. The transportation at the same time is not easy. And if we spoke from the quantity, then Carle Del Ponte spoke in their books, in fact, it's very, very, very difficult to believe. It's unbelievable to be such a thing. Not possible. Technically it's impossible. Technically it's impossible. In village, very that not developed, that means in a house, very old house, without any condition, it's absolutely impossible. Ако се објави се од Карло Дел Понте, која е сепак истражен суди, таа го стави тоа во својата книга, тогаш тоа не е неможно, без оглед колку се демантира. И појавата сега на таа клиника во Косово некако оди у прилог на се. Dr. Ivanovski pojašnjava da misli na nedavno hapšenje lekara koji su na prištinskoj privatnoj klinici Medikus obavljali ilegalne transplantacije bubrega,
što upravo potkrepljuje sumnje Carle Del Ponte. Albanski lekari o ovome, međutim, nemaju nikakav stav, jer kako tvrde, za presecanje ovog lanca ilegalnih transplantacija uopšte nisu ni čuli. Didn't you know your birthday? No, nothing. Never, nothing. Personally, I have no relations with this. No, I don't think that. No, I have no idea. You haven't heard of it? No, absolutely. You haven't heard of the clinic? No, I'm sorry. I And doesn't that know guy this from fact. Israel? I doesn't know this fact, I'm sorry. Za razliku od svojih neobaveštenih albanskih kolega, dr. Ivanovski otkriva i da su glavne karike u kriminalnom lancu, otkrivenom u Prištini, bila dvojica Izraelaca. Glavni posrednik u pronalaženju darodavaca bubrega, Moshe Harel, i hirurg Zaki Šapira. Ovaj drugi je, prisjeća se dr. Ivanovski, pre 10 godina, tokom jedne zvanične posete Makedoniji, tamošnjim lekarima ponudio saradnju. И понуди соработка да ние заправо имаме, значи да соработуваме таков аспект да тој изведува трансплантации на израелски граѓани, при што ќе си донеси своји донори овде кај нас, на нашиот факултет, на нашите клиники. Ете, сумата се движи негде, по моја оценка, од 30 до 80.000 долари. Мислам, би требало да се движи еден таков захват. Меѓутоа, ние тоа категорички го објавивме како тим и професорот се брати со незавршена работа. Подоцна слушнавме дека тоа му успеало во Естонија и естонците подоцна се изменуваа за се попростото. Таму се веќе беа направени 14 трансплантации на израелски граѓани, при што донори беа од Молдавија. Значи се направи еден kriminal. Zanimljivo je i to, kako kaže dr. Ivanovski, da je taj biznis u Estoniji dr. Šapira realizovao zajedno sa turskim doktorom Jusufom Ercinom Sonmezom, za koga će se nedavno otkriti da je bio glavni hirurg nelegalnih transplantacija na prištinskoj klinici Medicus. Таа клиника во Косово, за жал, мене ми ја нагловестија уште турските колеги уште лани, кога ми рекоа дека ете пред наши очи негде во Косово се прави таа трансплантација, тоа се користат мобилни екипи и веројатно е тоа можно и на други места. Значи, ја не сакам да обвинам никаква друга земја, меѓутоа мислам дека постојат мобилни екипи кои доаѓаат, значи го вадат бубрегот и потоа го транспортираат негде или го трансплантираат на исто место. U nastavku emisije ekipa Reakcija otkriva da je jedini dokazni materijal koji je pronađen u žutoj kući u Burelu uništio Haški tribunal. Slučaj trgovine organima kosovskih Srba i drugih nealbanaca u Albaniji i dalje ostaje u sferi spekulacija i sumnji. Zvanične istrage, osim u Srbiji, za sada nema, a srpsko tužilaštvo bez kolega iz Albanije koje odbijaju saradnju svoje sumnje ne može da dokaže. Inače, istraživanje ovih mogućih zločina, osim problema u odnosima sa albanskim vlastima, posebno otežava i nedavno saznanje da su materijalni tragovi koje su u žutoj kući u februaru 2004. pronašli istražitelji UNMIK-a i Haškog tribunala uništeni iz higijenskih razloga. Oni su, kako navodi domaće tužilaštvo za ratne zločine, uništeni u redovnoj proceduri, pošto su iz forenzičkog centra u Orahovcu na Kosovu, gde ih je čuvao UNMIK, predati Haškom tribunalu. Dobili smo nedavno informaciju, zahvaljujući zaista, rekao bih, našim prijateljima koji se trude da se istina o ovom zločinu, potpuna istina sazna. Dakle, ustupljeni su svi dokazi iz Orahovca Haškom tribunalu i 2005. godine, čini mi se, Haški tribunal je u jednoj regularnoj i redovnoj proceduri uništio oko 3000 dokaza kada je promovisana izlazna strategija tribunala i kada se evidentno videlo da Hag nema ni vremensku ni prostornu nadležnost za procesuiranje ovih dela. To je bilo nešto što je potpuno logično, međutim, naravno, sad nam otežava dalju istragu u momentu kada mi tražimo upravo materijalne dokaze da se tako nešto desilo. Podsjetimo, u izveštaju do kog je ekipa Reakcije ekskluzivno došla piše da su u žutoj kući u Burelu pronađeni špricevi, prazne bočice lekova koji služe za opuštanje mišića prilikom hirurških zahvata,
komadi materijala koji potiču od hirurške opreme. Pronađen je i prazan plastični kontejner za držanje opreme neophodne za intravensku terapiju, na primjer kod davanja infuzije, kao i za odlaganje medicinskog otpada. Kao dokaz u izveštaju je zavedena i prazna fotrola za pištolj. Kako forenzičari nisu uradili dodatna testiranja da bi utvrdili poreklo pronađenih tragova krvi i kako ni ostali dokazni materijal nije bio dodatno veštačen da bi se utvrdilo eventualno prisustvo bioloških tragova na njima, postavlja se pitanje, nije li u najmanju ruku neobično da se takvi dokazi unište? Pa dobro, to sad onda rasplamsava različite vidove sumnje. Dakle, treba razlikovati UMNIK i Hag. Dakle, Hag je odigrao korektno svoju ulogu, tužilaštvo Haškog tribunala. Oni su videli da li mogu da idu u predmet. Znači, UMNIK-ova forenzička ekipa je bila na terenu u Albaniji. Albanski zamenik tužioca je zatvorio istragu, kao što znate. Prema tome, s aspekta nekog procesuiranja, a kažem, Hag nije imao ni vremensku ni prostoru nadležnost. Haški tribunal je nadležan za prostor bivše Jugoslavije. Albanija nije prostor bivše Jugoslavije. S druge strane, vremenski, s obzirom da se to proteži jesti na 2001. godinu i sa tim bi Hag imao problem. Prema tome, nema nikakve, rekao bih, negativne uloge u radu tužilaštva tribunala, međutim, postavlja se pitanje, kažem, zašto UMNIK krije taj izveštaj. On jedini može da nam ga dostavi. Međutim, bivši šef UMNIK-ove kancelarije za nestale, Jose Pablo Baraybar, koji je, podsjetimo, prisustvovao uviđaju u Burelu, kaže u ekskluzivnom razgovoru za reakciju da je on i izveštaj i dokaze predao Hagu i dodaje da ni Hag ni UNMIK nisu imali nadležnost u Albaniji i da je upravo to jedan od razloga zbog kog se ostalo samo na preliminarnim dokazima. Na naše pitanje da li zna da je te preliminarne dokaze Haški tribunal uništio, iako dodatne veštačenja nikada nisu urađena, Baraybar odgovara. Frankly, it comes as a surprise, but not as a tremendous surprise. I mean, I am surprised, but not that surprised. Very few things surprise me now. I mean, I think that it's clumsy. I would say it's clumsy. I think that it's more to do with lack of knowledge or understanding or who knows what of how to deal with certain kind of evidence. I mean, I think that that's the main thing more than anything else. I mean, I don't believe in a conspiracy theory. I believe more like a lack of, I don't know, with clumsiness more than anything else. Ekipa reakcije pokušala je u Haškom tužilaštvu da dobije objašnjenje za odluku da se uništi jedini materijalni trag mogućih zločina u Burelu, ali nam je rečeno da o tome ne mogu da govore. Tako smo ostali i bez odgovora na pitanje, zbog čega je Hag uopšte tražio dokaze iz Žute kuće, kada već, kako je to u svojoj knjizi napisala i Carla Del Ponte, nije imao nadležnost za taj slučaj. Bruno Vekarić smatra da su ti dokazi bili potrebni tribunalu u procesu protiv pojedinih lidera Oslobodilačke vojske Kosova. Vrlo prosto. Dakle, Haški tribunal je radio, sećate se, gospodin Vukčević je javno govorio o vezi albanskih lidera, odnosno o vezi kosovskih lidera sa tim zločinom na severu Albanije. Dakle, Haški tribunal je u procesu protiv Ramuša Haradinaja tražio te dokaze. I potpuno je bilo logično da oni odu na eventualno mesto izvršenja određenog krivičnog dela. S druge strane, upravo ta veza je pokazivala da je tačno sve ono što smo mi govorili, a i sama Carla Del Ponte, ukoliko obratite pažnju u navodi iz njene knjige, ukazala na mogućnost da su povezani Ramuš Haradinaj sa zločinom na severu Albanije. Svoje objašnjenje ponudio nam je i Jose Pablo Baraybar, koga smo zatekli u Londonu. On nam je u telefonskom razgovoru rekao da su dokazi predati Hagu zato što je pod okriljem Haškog tribunala u Žutoj kući i sproveden taj predistražni postupak. The Hague requested this report and requested the other things because the Hague, my understanding is that the Hague, in order to get to Albania, use obviously the good auspices and contacts and whatever with a number of embassies and the Albanian government and all that. And obviously the ICTY had much more weight, so to speak, than UNMIK in order to launch eventually some kind of investigation that would go beyond Kosovo, where it did have a mandate. Let's believe that the crimes allegedly originated in Kosovo, where the tribunal did have a mandate.
and then the people were allegedly taken to Albania, where ICTY didn't have a mandate. But based on that, and with the weight that ICTY had, but I mean, they requested this evidence, and it was handed over to them. I mean, if they request you for something, you give it to them. Ovo nije međutim jedina istraga koja je zatvorena pre nego što je i otpočela. U emisiji koju vam za sledeći ponedeljak u isto vreme priprema ekipa Reakcije saznaćete šta su Joseu Pablu Barajbaru u avgustu 2003. godine o otmicama Srba, njihovom prebacivanju u Albaniju, ubistvima i trgovini organima ispričala dva svedoka. Čućete i zbog čega o tim, ali i mnogim drugim zločinima na Kosovu za koje je bilo dosta dokaza, UNMIK nikada nije pokrenuo istragu. So that's another question should be asked. Why nobody was prosecuted when a number of people were recognized, they were witnesses, they were living with survivors, people that saw UÇK commanders, I mean, in black uniform, and some of which are now prominent officials in the Kosovo government. Dobar dan. Čućete svedočenja porodica nestalih Srba iz Gnjilana, koji su još 2000. godine imali informacije da se članovi njihovih porodica nalaze u logoru u Burelu, u centralnoj Albaniji. Ja i dan danas zvuči mi dosta u glavi, ali kad sve vidim što se radi, ja kad samo prikažem onu žutu kuću, meni sve jasno. Vidjet ćete i ekskluzivne snimke tih lokacija koje je ekipa Reakcije zabeležila tokom puta u Albaniji. I ovaj žuti objekat koji se nalazi ispred nas takođe je jedan od kampova za obuku UÇK. Saznaćete ko sve stoji iza računa koji su bili otvarani u albanskim bankama radi prikupljanja sredstava za potrebe OVK i za pronalaženje donatora organa i šta o tome znaju nadležni u Beogradu. Vidjet ćete mesta na kojima su prihvatani dobrovoljci OVK i mesta na kojima su lečeni. For the first one, the doctors, it's not important the profession of the patient. And from Albanian, they are Albanian people, and it's here, it's result of everything. Reakcija 9. marta u 10 sati uveče. Svi pojedinci za koje su izvori navodili da su se krajem leta 1999. godine nalazili u kampovima u Albaniji, nestali su tog leta 1999. i od tada više nisu viđeni. S obzirom na krajnje ozbiljnu prirodu ovih slučajeva, činjenicu da prilikom ekshumacije na Kosovu nije pronađeno gotovo ni jedno telo žrtava OVK i činjenicu da su ta zverstva navodno počinjena pod vođstvom ili komandom srednje ili visoko rangiranih vođa OVK, svakako treba što je moguće bolje da ih istraže stručni i iskusni istražitelji. Priča o navodnim zločinima u žutoj kući u albanskom mestu Burelu, zastrašujući detalji o mogućoj sudbini žrtava i saznanje da ih je bilo moguće godinama skrivati od javnosti, posebno je šokiralo i zbog činjenice da o tim sumnjama nikada nije bila pokrenuta ni jedna zvanična istraga. U prošloj emisiji ekipa Reakcije otkrila je da se sumnja da je lokacija poput žute kuće bilo na više mesta u Albaniji, a da su materijalni tragovi koji su pronađeni tokom uviđaja u Burelu uništeni. U nastavku serijala Reakcija prvi put ćete moći da vidite snimke sa tog uviđaja koji su u februaru 2004. godine u žutoj kući obavili istražitelji UNMIK-a i Haškog tribunala. U današnjoj emisiji ekipa Reakcije ekskluzivno otkriva i delove izveštaja UNMIK-a o otmicama iz marta 2003. u kom se navode oblasti Albanije u kojima su otvarane klinike za uzimanje vitalnih organa od zarobljenika, kao i zemlje u koje su ti organi potom prebacivani radi prodaje na crnom tržištu. Vidjet ćete i svedočenja porodica Srba nestalih 1999. godine, koji su platili velike otkupe kako bi članovi njihovih porodica bili oslobođeni iz logora u Burelu.
Vidjet ćete i ekskluzivne snimke tih lokacija koje je ekipa reakcije zabeležila tokom puta u Albaniji, a saznaćete i ko sve stoji iza bankovnih računa otvaranih radi prikupljanja sredstava za potrebe OVK i za pronalaženje donatora organa. Ja pitam, kaže moj sin da je izgubljen na Kosovu, da je ona igla što šije ono, pa vaša je vojska sa puno, mog sina bi našli. Postojao je veliki broj izveštaja o navodnim zločinima OVK koje je trebalo istražiti. Kancelarija tužioca primila je izveštaje da su 1998. i 1999. godine vojnici OVK oteli stotine Srba, Roma, Albanaca i pripadnika drugih etničkih grupa. Neki od tih zatvorenika bili su zarobljeni u priručnim logorima, neki zatvoreni u podrum poplavljen sa 30 cm ustajale vode, neki držani u štalama, neki premlaćivani, neki silovani, neki mučeni, neki smaknuti, a neki su naprosto nestali. I on došao da se pričao tako tu priču, pa mog supruga video jedan dan, pa drugi dan da on njega vidio zeleno delo, da on tamo radi u Kukstaj, u Albaniju. Kancelarija tužilaštva dobila je takođe i izveštaj da su tela žrtava, pa čak i živi zatvorenici, transportovani u Albaniju. Ovakve informacije dobijao je i UNMIK, a neke su govorile ne samo o otmicama i prebacivanjima otetih u Albaniju, već i o trgovini organima. Ovi zločini pominju se i u delu jednog izveštaja UNMIK-a do kog je ekipa reakcije ekskluzivno došla, a koji je sastavljen čak godinu dana pre nego što su istražitelji obavili uviđaj u Žutoj kući. U delu ovog izveštaja od 26. marta 2003. godine navodi se, na osnovu izjava svedoka, da su se tokom jula i avgusta 1999. godine na više lokacija na području Suve reke događale otmice, ubistva i trgovina organima. Navodi svedoka se odnose na to da su između jula i avgusta 1999. godine srpski civili, a u nekim slučajevima i pripadnici vojske Jugoslavije i MUP-a, bili kidnapovani i prebačeni preko granice u Albaniju. Sabirni centri bili su kampovi na severu Albanije, Tropoj, i u centralnoj Albaniji, područje Kukeša. U kampovima u kojima su bili zatočeni, oni su bili i dobro hranjeni. Nakon toga, zarobljenici su bili prebacivani u improvizovane klinike u blizini Tirane, gde su im bili vađeni organi, koji su potom bili transportovani radi prodaje u Turskoj. Takođe se navodi da su i posmrtni ostaci Srba bili prebacivani u Albaniju. U delu ovog izveštaja se navode imena 6 osoba osumnjičenih za te zločine, među kojima je i Daud Haradinaj, brat Ramuša Haradinaja. Takođe se dodaje da ove informacije potiču od više izvora koji su identifikovani pod slovima P, B i N. Navodi se i da UNMIK-ova kancelarija za nestale i sudsku medicinu ne zna njihov pravi identitet, ali da su prema dostupnim informacijama ti izvori bili saučesnici u počinjenim zločinima. Do UNMIK-a je stizalo dosta informacija o otmicama, ubistvima pa i trgovini organima, ali se gotovo po pravilu zaključivalo da se slučaj zatvara zbog nedostatka dokaza. Ekipa reakcije došla je do još jednog sličnog izveštaja iz kog se vidi kako se odustalo od istrage jednog slučaja, iako su postojali očevici koji su vrlo detaljno opisali i mesta zločina i njihove počinioce. Naime, u septembru 2003. godine bivši šef UNMIK-ove kancelarije za nestale Jose Pablo Barajbar obavestio je svoje kolege iz jedinice za ratne zločine i odeljenja za pravdu da se sastao sa 2 osobe koje su bile voljne da pruže određene informacije u vezi sa ratnim zločinima, koji uključuju ubistva, torturu i moguću trgovinu organima. U izveštaju Barajbar navodi i imena tih svedoka koji su kosovski Albanci, ali ih mi nećemo otkriti zbog njihove bezbednosti. Između maja i juna 1999. izvestan broj Srba i nelojalnih Albanaca oteti su ili uhapšeni na Kosovu i transportovani u kamp OVK u staroj fabrici u Kukešu u Albaniji. Tamo su ljudi mučeni, a poneko je i ubijen. Neki zarobljenici su transportovani iz Kukeša u neka druga mesta. Svedok 1 i njegov brat bili su među žrtvama. Brat svedoka 1 je ubijen u Kukešu, a svedok 1 je uspeo da izvuče njegovo telo 3-4 meseca posle rata i sahrani ga na Kosovu. Sam svedok 1 je oslobođen iz Kukeša 2-3 nedelje po završetku rata
Svedok 1 i još 4 svedoka spremni su da svedoče protiv kidnapera i da pruže informacije koje se odnose na to ko ih je kidnapovao, kada, gde su odvedeni, šta im se desilo, koga su videli dok su bili u zatočeništvu, koga su prepoznali kao glavnog i tako dalje. U nastavku izveštaja Baraj Bar piše i da su očevici dali imena zločinaca protiv kojih su oni bili spremni da svedoče. To su Đišmit Krasnići, pripadnik OVK koji je prema njihovim navodima bio komandant kampa u Kukišu. Navodi se i da je kasnije, kada je formiran Kosovski zaštitni korpus, Krasnići bio na čelu jedinice u Orahovcu ili Prizrenu. Kao druga osoba za koju svedoci tvrde da je bila u kampu u Kukišu navodi se Pjetr Šalja, koji je navodno bio Krasnićev zamenik u logoru. Treći je Ruždi Saramati, takođe pripadnik OVK. Jose Pablo Baraj Bar, koga smo zatekli u Londonu u ekskluzivnom razgovoru za reakciju, kaže da konkretan izveštaj nema pored sebe i da ne može da priča o njegovim detaljima jer je vodio mnogo takvih razgovora. I do recall that I had a number of meetings with characters like the ones you have read to me. I've met various people that not necessarily the type of people I would meet in other circumstances, but I met these people in order to get information. I mean, I went out of my way to look for information, but obviously the way to act upon the information was not something that was up to me. The police will need to intervene or the Department of Justice itself. Međutim, u internoj prepisci koja je pod oznakom poverljivo usledila 2 meseca nakon ovog Barajbarovog izveštaja UNMIK-ovom odeljenju za pravdu i Centralnoj kriminalističkoj jedinici, dvojica istražitelja te jedinice obaveštavaju svoje nadređene i tadašnjeg šefa odeljenja za pravdu Paula Kofija da oni ni od njega ni od policije nisu dobili nikakav zvaničan zahtev za pokretanje istrage o ovom slučaju. Ovi istražitelji između ostalog tvrde da je prvo trebalo da se lociraju grobnice, urade ekshumacije i identifikacije kako bi tek potom Centralna kriminalistička jedinica mogla da preuzme taj slučaj. There is a very narrow way of investigating. There's a number of crimes where bodies could have been destroyed, where bodies will not be found immediately, but you have a lot of other elements in order to, to prepare the crime basis of an investigation. So this is just a comment to whoever is saying that exhume first and then we investigate. That's just totally stupid. I mean, I think that, there's a number of investigations that start from a number of other indirect sources. I mean, if I was able to find people and talk to people that talk to me, why couldn't they do the same thing? I mean, that's something you should ask them, obviously. Ekipa reakcije je dopise sa ovim pitanjima u više navrata uputila i UNMIK-ovom odeljenju za pravdu i jedinici za ratne zločine, ali smo svaki put dobijali jedino poruke sa imenima nekih novih osoba kojima bi trebalo da se obratimo. Odgovore na konkretna pitanja o ovom slučaju nikada nismo dobili. Je to krivica cele organizacije, već i pojedinaca koji su očigledno želeli nešto da prikriju u to vreme. Da li iz ovih ili onih razloga, mogli su biti politički razlozi u pitanju, mogli su biti materijalni razlozi u pitanju, interes, kriminal. To je ono što opet moraju da daju odgovor Ujedinjene nacije. Bivši šef UNMIK-ove kancelarije, Jose Pablo Baraj Bar, koja je u to vreme rukovodila svim aktivnostima vezanim za pronalaženje nestalih na Kosovu, objašnjava da je istrage vezane za zločine u Albaniji bilo teško voditi, pre svega zbog toga što UNMIK nije imao nadležnosti na njenoj teritoriji. Međutim, u razgovoru za reakciju on postavlja pitanje zbog čega nadležni organi UNMIK-a nisu istraživali ni one zločine za koja jesu imali ovlašćenja. Regarding Kosovo, for example, we should look at other cases that were also very flagrant and with much more evidence. For example, Volujak. I mean, the abduction of all these people in Orahovac, Retimli, Velika Hoća, Opterusha, the Bozanić-Kostić family. Ukupno 24 muškarca u jednom danu, a Jugoslav Kostić iz sela Retimlja je kidnapovan na radnom mestu. Years later, they were found, they were identified. So all the material evidence for a crime was there, and as far as I know, nobody was prosecuted either. Sa otkrivanjem masovne grobnice Voluja kod Kline,
završava se naše traganje da ćemo ih dočekati žive, da ćemo ih zagrliti. Ali ni danas ja ne znam istinu o njihovom stradanju. So that's another question should be asked. Why nobody was prosecuted when a number of people were recognized, they were witnesses, they were living with the survivors, people that saw UÇK commanders, in black uniform, and some of which are now prominent officials in the Kosovo government. But that's another question that should be asked to the relevant authorities. It's like, so I don't think that this issue of the organs or alleged organ harvesting or whatever is an exception. I think that it is yet another case that was not properly investigated. O postojanju kampova i logora u Albaniji priča se godinama, ali je i to ostalo na nivou glasina koje nije moguće dokazati. The issue of camps in Albania were a fact. That is a fact that has been demonstrated. For example, the document that you have talks about people that were taken to Albania to Kukës or whatever. And I think that is a fact. Nobody can deny the fact that people were taken to Albania. Osim međunarodnih organizacija, podatke o odvođenju Srba i drugih nealbanaca u logore u Albaniji imale su i srpske vlasti, koje su uglavnom sever te zemlje pominjale kao područje na koje su oteti odvođeni. Mesto Burel u centralnoj Albaniji postalo je poznato tek nakon što je o njemu progovorila Carla Del Ponte. Tek tada pažnju je privukao i podatak da su MUP i Državna bezbednost još 2000. godine raspolagali informacijama o postojanju logora upravo u Burelu. Da bismo proverili ove podatke, krenuli smo ka kosovskim selima nadomak Gnjilana, gde smo razgovarali sa porodicama Paunović i Ristić. Članovi njihovih porodica kidnapovani su 1999. godine i oni su dobili informacije da su prebačeni u logore u Albaniji. Ovde u Pasinim, u ovoj kući iza mene, živao je Jovica Paunović, koji je kidnapovan 1999. godine. Kada je kidnapovana, njegove porodici su stizale različite informacije o tome gde se on nalazi. Vezali mu ruke, stavili ga u torbu, kao lisice, u kola su ugurali neki kao džibio. Njene kola su uzeli odmah, nepoznati pravac oterane kola. Oni tu su pošli, pa su naknadno prema internatu, prema školi su i odvedeni. Čovjek je izlivač, zove se Ranđa. On je video, on je bio isto taj uhvaćen, ali on je video da su bili, nije baš rekao da je Jovica i Dragan, to su bile, kaže, mase puno ljudi. To su imali žene, dece i trudnice. To su bili vezani za radijatori, mučeni, trudnice silovane. Kaže, to su bile pune 3-4 sobe, kaže, i podrum je bio. To je bilo pištenje i življavanje. Jovica Paunović kidnapovan je sa zetom Draganom Ristićem u Gnjilanu krajem jula 1999. godine, kada su iz sela krenuli u nabavku namirnica. Porodice su potom čule da su kidnapovani i prebacivani sa jedne na drugu lokaciju u Gnjilanu. U Gnjilanu su sve to okolinu tu, oni šetani, maltretirani, a u tu farmu bili mučeni i u tu Livodsku kuću. Vi prijavite neki od tih lokacija KFOR i šta onda bude? Kad oni stignu tamo, do to mesto, sve se to izmesti. Nema ništa. Oni odrade, znaš, snimaju kao ti, premeste tamo, kao nameste sve lepo i okej, nema posle ništa. Zovemo KFOR, oni odmah došli, saopštili smo gi da ne stali, međutim oni ništa. Organizovali smo se mi kao demonstracije. Jedan dan, drugi dan, treći dan, ali tu izbio eksces. Rani nam 3 čoveka. I naknadno najmajor uzeo Jovićinu majku, kaže, majko, povuči masu, kaže, tvoj sin će bude dovezen. Za 2 dana, kaže, on će bude pronađen i dovezen. Ali to je samo laž. Od toga ništa. Mi smo povukli masu, da ne dizamo demonstracije, protesti da ne organizujemo, ali ništa toga posle. Niti ga pronašli, ni ništa. Kasnije su neki od tih zatvorenika bili prebačeni u Albaniju. To je od Ahmeta Kadriua čula i porodica Paunović. I on došao ovde se pričao tako, tu priču do mog supruga video jedan dan, pa drugi dan da on
njega vidu zeleno delo da tamo radi u Kukstaj. Gde su navodno držani ljudi, u Kuksu ili u Burelju? Mi za Kuks smo čuli. Posle da su oni sve prebavčeni da one kao uzimali su ih da rade, da prebacovali. Da ti kažem pravo, oni su spremni bili na sve. Oni možda su ih prodavali, šta ti ja znam. I nekog i u logori nosili i kao što si čula za organi. Dakle, uopšte informacije da se ljudi nalaze u Albaniji, to do vas uopšte dolaze? Od njega. Samo od njega, niko drugi nije pričao o tome. Ili ste vi čuli sa strane da je moguće da ljude sa Kosova prebacuju u Albaniju? Pa mi smo nešto čuli, kao i taj što je moj tetko brat kidnapovan iz Kusce. Tako od njegova mama isto Kruna i ona isto tu priču nešto saznala od dve mirovne nacije. I to nismo baš sve od Kadriju Ameta dobili. Evo, nalazimo se i u selu Gornje Kusce. Odavde je 1999. godine nestao Dragan Ristić. Porodica o njegovom nestanku dobijala različite informacije. O tome da se nalazi na različitim lokacijama u Gnjilanu, do toga da radi u termoelektrani Obilić. Jedna od poslednjih informacija koja je stigla bila je da se nalazi u jednom od logora u Albaniji. U tom trenutku ovu informaciju bilo je nemoguće proveriti. Dođu s vratima Amerikanci i ovija pa popiju. I ona pita, uvek pita svakoga. I oni tad su rekli, popili malo neku ljutu. Kaže, gde idemo? Kaže, Dragana traži. Kaže, Dragan je, kaže, tu. Nije loš. On je, kaže, u Albaniji. To je informacija koja je stigla od nekih Amerikanaca? Amerikanci i prevodilac. Ja, informacija. Kaže, on je bio ranjen. On je pokušao da bega. Da beže, znaš. I njega su ranili u nogu. To su ga izlečili. To su velike, ja kažem ti, to je velika istorija. A gde u Albaniji? Ili su rekli neko mesto, bar da znam? Pa ne mogu, ja ne možem da pamtim, a to sin zna. Porodica je na sve moguće načine pokušavala da pronađe Dragana, te su zbog toga stupili u kontakt i sa nekim Albancima za koje su mislili da im mogu pomoći. Prema službenoj belešci MUP-a iz marta 2000. porodica je dala 23.000 nemačkih maraka Ahmetu Kadriju, koji im je obećao da će osloboditi Dragana iz logora u Burelu. A jesu vam tražili novac? Pa tražili su baš. Tražili su. Ali ja sam pričala. Ja ću vama novac, ajde, neću nikome da kažem. Ja ću tebi novac, ti meni sina za ruku. Pa neće zna meni koji sino doveo i neće niko da zna da sam ja novac dala. Ja bi dala bi. Para se zarađuje, ali čovjek, sin, nema. I porodici otetog Jovice Paunovića iz sela Pasjane nadomak Gnjilana, upravnik logora u Burelu zatražio novac za njegovo oslobađanje. U tim kontaktima porodici je rečeno da se u logoru u Burelu nalazi 280 kidnapovanih osoba. Objekat koji upravo gledate jedan je od kampova koji je služio za obuku pripadnika OVK u Burelu. Na ovom prostoru nalaze se čak 3 takva kampa, a kako se pretpostavlja, u njemu su držani oteti nealbanci. Njihovo krijumčarenje odvijalo se preko graničnih prelaza na severu, odakle su potom raspoređivani u druga mesta po Albaniji. Na 60 km od Burela prema makedonskoj granici nalazi se selo Peškopi, u kom se u vreme ratnih sukoba na Kosovu nalazio logor u kom su boravili kidnapovani nealbanci. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine veruje da je u vreme rata po privatnim kućama u okolini Burela bilo više takvih zatvora. U prošloj emisiji mogli ste prvi put da vidite snimke zatvora 320 u centru Burela, koje je ekipa reakcije načinila tokom svog nedavnog boravka u Albaniji. U ovom objektu je, osim pritvora, prema saznanjima Srpskog tužilaštva za ratne zločine, bila i improvizovana bolnica u kojoj su obavljene ilegalne operacije uzimanja organa od otetih ljudi.
Takozvana žuta kuća je druga od 4 lokacije za koje se sumnja da su bile mesta tih zločina. Ekipa reakcije ekskluzivno je došla do snimaka koji su sačinjeni tokom uviđaja u februaru 2004. godine u žutoj kući. Na ovim snimcima vidi se i kako istražitelji pronalaze materijalne tragove koji su, kako smo saznali i objavili u prošloj emisiji, uz još nekoliko hiljada raznih dokaza uništeni u Haškom tribunalu. Na snimku koju upravo gledate vidi se i da je u vreme boravka istražitelja u februaru 2004. kuća imala žutu boju u osnovi zida. U vreme boravka naše ekipe pre pola godine kuća je bila potpuno bela. Dakle, očito je da je kuća prefarbana tokom poslednje 4 godine. Međutim, njeni vlasnici u tadašnjem razgovoru za reakciju rekli su da kuća nije farbana u poslednje 4 godine, nego znatno ranije. Të tregojmë ty vetëm në 2001-shin që kemi lyme të bardhë, të brezim poshtë. Po do t'ua shpjegoj. Jo, mirë, kaq mjafton. Nëse nuk pranoni me shpjegoj, shkoni. Hendere më pyetën e mbrapstë. Do tregoj shkakun, gjëra që është. Në 2001-shin, për martesën kemi lyer, komplet me të bardhë kemi fut një shërit poshtë. Ukućani su poricali navode iz knjige Carle Del Ponte da je ona nekada bila potpuno žuta. Ipak, na snimku sa uviđaja iz februara 2004. koju upravo gledate, vidljive su žute mrlje koje izbijaju na sredini zida. Stanari žute kuće negirali su i druge navode Carle Del Ponte, tvrdeći da su istražitelji tada našli samo uobičajene lekove protiv reume. Na snimcima i fotografijama koje gledate vide se međutim i medikamenti i oprema koji nisu uobičajeni za kućne apoteke. Naime, među materijalnim tragovima, kako se vidi i na snimku, pronađeni su osim tragova krvi, špricevi, prazna bočica leka tranksena koji služi za opuštanje mišića prilikom hirurških zahvata, komadi materijala koji potiču od hirurške opreme. Pronalaženju ovih tragova prisustvovao je i lokalni tužilac Arben Dulja, koga na fotografiji vidite upravo na mestu na kome su svi ti dokazi i pronađeni. Ipak, tokom razgovora sa ekipom reakcije pre nekoliko meseci, Dulja je tvrdio da na licu mesta nije pronađeno ništa od pomenutih dokaza. Janë konstatuar vetëm 2 flakon peniciline. Bile dhe flakonët nuk janë marrë në vend. Kjo ka qenë gjithë e vërteta në lidhje me të famshmet medikamenta. Na fotografiji sa mesta na kome su pronađeni materijalni tragovi, pored Arbena Dulje, vidi se i Jose Pablo Barajbar, koji je uviđao i prisustvovao kao šef UNMIK-ove kancelarije za nestale i sudsku medicinu. Osim žute kuće i zatvora 320, prilikom posljednjeg putovanja u Albaniju, ekipa reakcije snimila je još nekoliko objekata u neposrednoj okolini Burela, za koje su nam naši albanski domaćini rekli da su bili kampovi za obuku i zatvori. Ove snimke zabeležili smo uz maksimalno kratko zadržavanje na tim lokacijama, jer smo upozoreni da svaki duži boravak na njima ugrožava našu bezbednost. I ovaj žuti objekat koji se nalazi ispred nas takođe je jedan od kampova za obuku učeka. Kampova za obuku pripadnika OVK i zatvora bilo je navodno i u albanskim primorskim gradovima. Na osnovu skice koju je nacrtao jedan svedok u istrazi, Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine lociralo je nedavno jednu kuću u Draču, u kojoj je bio privatni zatvor za civile sa Kosova. I o postojanju logora i kampova za obuku pripadnika OVK u Albaniji, baš kao i o trgovini organima, naši sagovornici uglavnom kažu da ne znaju ništa ili da su o tome čuli mnogo kasnije. I have started to know something and to hear something after, the war, when the Hague Tribunal started, and for me it was really first time hearing that there are 500 or 300 Serbs missing. When I read the Carlo Del Ponte's book, no one in Albania knew about that. Hai sentito qualcosa dei campi per il training dell'UCK in Albania durante la guerra? No. Niente. Ovo je treći kamp u kom su boravili vojnici OVK
tokom ratnih sukoba na Kosovu i Metohiji, na koji smo naišli u okolini Burela na razdaljini od svega nekoliko kilometara. Najveći broj logora u kom su boravili zarobljenici sa Kosova i Metohije nalazio se na severu Albanije u mestima Tropoj i Bajram Curi, kao i najveći broj kampova za obuku OVK. Naša ekipa, međutim, do tamo nije uspela da dođe zbog upozorenja domaćina da bi takvo putovanje bilo veoma rizično. Jedna oblast na severu Albanije, kako kažu naši albanski izvori, i danas je pod kontrolom mafije i drumskih bandi. U vreme sukoba na Kosovu ovo područje bilo je najfrekventnije. Preko njega su stizali izbeglice sa Kosova, ali i tela ubijenih, a krijumčareni su i kidnapovani ljudi, švercovano oružje. Kako saznaje reakcija prema najnovijim informacijama Tužilaštva za ratne zločine, osim kampova i sabirnih centara u Tropoji i Kukešu, kao jedno od mesta u kojima su ispitivani oteti i pritvoreni Srbi i drugi nealbanci, bio i hotel u Bajram Curiju. Nedaleko odatle, na putu za Tropoj, u nekoliko privatnih kuća postojali su takođe prihvatni centri za zarobljene. U okolini tog sela navodno se nalazi i grobnica. I dok je u krijumčarenje otetih u Albaniju bilo uključeno najviše rukovodstvo OVK, u prihvat pripadnika ove naoružane kosovske formacije, kako sumnja Tužilaštvo za ratne zločine, bio je uključen sam politički vrh Albanije. Ovo saznanje Tužilaštvo potkrepljuje podacima o tome da su se prihvatni centri nalazili širom zemlje, a da su se mnoge aktivnosti odvijale upravo u glavnom gradu Albanije. Vlada u egzilu takozvane Republike Kosovo nalazila se u Tirani od 1997. do 1999. godine. Ovde na ovom mestu u Baru Evropa vršen je prihvat dobrovoljaca za oslobodilačku vojsku Kosova, koji su zatim upućivani u kampove za obuku vojnika OVK koji su se nalazili širom Albanije. Za sastanke pripadnika OVK, njihovih finansijera i organizatora korišćeni su navodno i hoteli u Tirani. U hotelu u kojem je boravila i naša ekipa, možda baš i u ovoj sobi, boravili su nekada i pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. U stvari u prostorijama hotela Arber, koji se nalazi u centru Tirane, organizovana je kupovina i transport oružja za potrebe Narodnog pokreta Republike Kosovo, koji u vreme ratnih dejstava na Kosovu delovao paralelno sa oslobodilačkom vojskom Kosova. U Albaniji je bio organizovan i prihvat dobrovoljaca iz inostranstva. U potrazi za mestima na kojima su se nalazili logori i štabovi oslobodilačke vojske Kosova došli smo i do Drača, najveće albanske luke. U ovoj luci prihvatani su dobrovoljci OVK koji su iz Švajcarske stizali preko Italije. Prema informacijama iz izveštaja Tužilaštva za ratne zločine, koji je dostavljen Savetu Evrope i Diku Martiju, pripadnici OVK su i lečeni u Albaniji. Za te potrebe bio je ustupljen deo bolnica u Bajram Curiju i jedna privatna kuća u blizini Tropoja na severu zemlje, kao i neuropsihijatrijska bolnica 320 u Burelu. Za potrebe lečenja pripadnika OVK u Albaniji ustupani su objekti brojnih državnih institucija, zdravstvenih ustanova pa i fabrika. Tako su i ovde u Domu zdravlja u fabrici Coca-Cola u Tirani lečeni pripadnici OVK. U takvim centrima, kakvih je bilo širom Albanije, prema podacima Srpskog tužilaštva za ratne zločine, između ostalih radili su i lekari sa Kosova. I am not the person who must answer for this question. I heard about this history. I never believed this history is true, and I continue to be very, very skeptic about this modern invention. Za razliku od svojih kolega, pomoćnik ministra zdravlja u vladi Albanije ne poriče ove navode. For the first one, the doctors, it's not important the profession of the patient. And from the Albanian, they are Albanian people, and it's here, it's the result of everything. Yes, yes. But those are forces, military forces from another state. And what it's called the military force, and have the right
to treat and have a right from the medical. The doctor needs to treat everything. Is in it's here one of the universal things of the medicine. Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine posjeduje i podatke o bankovnim računima na kojima su prikupljena sredstva za finansiranje OVK, a navodi i brojeve računa koje su koristili pojedinci u potrazi za donorima organa. Prema podacima do kojih je došla ekipa emisije Reakcija, jedan od računa koji su korišteni za prikupljanje novca za presađivanje organa bio otvoren u albanskoj banci Kursimeve, koju je pre nekoliko godina kupila Raiffeisen banka. 21-godišnji mladić, izbeglica sa Kosova, inače obolao od insuficijencije bubrega, otvorio račun u banci Kursimeve. PR Raiffeisen banke u Tirani, Vilma Bače, najpre pristala da sa nama razgovara, ali se umeđu vremenu predomislila, objasnivši da je u obavezi da štiti privatnost klijenta. Za potrebe finansiranja tadašnje vlade u egzilu Republike Kosovo, kao i za potrebe finansiranja OVK, otvoren je račun u banci Dardanija u Tirani, piše u izveštaju Srpskog tužilaštva. Bitno je da li su takve transakcije vršene zbog trgovine ljudskim organima i, ne znam, trgovine ljudima, ili su, jel tako, potpora za nešto drugo. U svakom slučaju to što se tamo dešavalo nezakonito. Isto tako, veliki su iznosi koji su se prebacivali na neke račune u momentu kada su postojali logori, pa tu vezu treba da utvrdi neko drugi. A upravo mislimo da je s pozicije njegove profesije Dick Marty pravi čovek za to, jer on je tužilac koji je radio pranje novca sa Karlom Del Ponte nekada u Švajcarskoj i čovek koji vrlo brzo može da utvrdi tokove novca. Trag sumnjivih transakcija navodno je išao i do Švajcarske i Kipra. Tako je iz Švajcarske banke u Bazelu sa zaštićenog računa, koji je bio zaveden na ime Edžeta Borije, prebačeno 2 miliona evra na račun na Kipru. Srpsko tužilaštvo posjeduje podatke i o tome da je jedan od bankovnih računa koji je pripadao tada bivšem premijeru Albanije Saliju Beriši bio namenjen za prikupljanje novca za Kosovo. Ekipa Reakcije pokušala je da o ovoj, ali i nekim drugim optužbama razgovara sa Salijem Berišom, koji se i danas nalazi na čelu albanske vlade, ali je naš zahtev odbijen. Naš sagovornik Andrea Stefani, kolumnista Šćipa, jednog od najvećih albanskih dnevnika i aktivista Udruženja za borbu protiv korupcije u Tirani, kaže da on ne posjeduje konkretne podatke, ali zaključuje da organizovani kriminal i političke strukture ne mogu jedni bez drugih. Theoretically, it's evident that if you have an organized crime, then these people need to launder their money, and they cannot do that without cooperating with corrupted people in the public authorities or institutions. So it's evident why they need each other. So because they created the system of illegal activities. So it's not simply cooperating to organize it, but also cooperating to launder the money. And if you see the progress report written for Albania last year from the Council of Europe, then you will see that one of the critics here is that nothing is being done, nearly nothing is being done to fight against the money laundering, which has to deal with what we call criminalized banking system. Trgovci oružjem, ljudima i organima osnovali su tokom sukoba na Kosovu i fantomske nevladine organizacije koje su bile paravan za ove kriminalne poslove. U izveštaju tužilaštva za ratne zločine piše da je u istrazi koju je FBI vodio u Albaniji otkriven veći broj takvih nevladinih organizacija preko kojih su oprane milionske sume. Ime majke Tereze nosi jedna nevladina organizacija iz Tirane, koja je u vreme ratnih sukoba obezbeđivala namirnice za potrebe vojnika Oslobodilačke vojske Kosova, koji su boravili u Tropoji na severu Albanije. Ova nevladina organizacija opremala i bolnice, ali je obezbeđivala i opremala lekare i sanitetski materijal. U Albaniji ne postoji zvanični registar nevladinih organizacija, pa nismo uspeli da pronađemo njeno sedište, ali ni da saznamo za koju oblast delovanja je tačno bila registrovana nevladina organizacija Majka Tereza.
Ekipa reakcije je pre polaska u Tiranu o ovoj temi tražila sagovornike u Upravi za sprečavanje pranja novca, ali je naš zahtev odbijen. Također smo imali zakazano snimanje izjave Eriona Priftija, portparola Poreske uprave. Sa njim smo se u dogovoreno vreme našli u bašti jednog kafića u Tirani, ali on pre samog početka snimanja intervjua ipak odustao, rekavši da za to mora da traži dozvolu svog ministarstva. Zbog toga smo odgovore na neka pitanja potražili u Upravi za sprečavanje pranja novca u Beogradu. Direktor ove ustanove Saša Vujičić objašnjava za reakciju da sve transakcije koje su u vezi sa nekim krivičnim delom, bilo da je to terorizam, krijumčarenje opojnih droga, nedozvoljena trgovina organima ili ljudima, treba da bude predmet interesovanja Uprave za sprečavanje pranja novca svuda, pa i u Albaniji. Pa u svim zemljama Republika Srbija je članica Egmont grupe, to je međunarodna organizacija finansijsko-obaveštajnih službi. Trenutno ima 108 zemalja, među njima i Albanija, tako da mi razmenjujemo informacije sa svim finansijsko-obaveštajnim službama zemalja koje su uključene u tu međunarodnu organizaciju i naravno u zavisnosti od principa uzajamnosti mi sarađujemo sa drugim zemljama i moram da kažem da je saradnja sa većinom zemalja izuzetno dobra, a sa nekima je možda malo lošija. Sa Albanijom kako imate saradnju? Pa mi smo započeli određenu saradnju sa Albanijom i nadam se da će ona biti još i bolja u budućnosti. Ekipa reakcije pokazala je direktoru uprave podatke o postojanju konkretnih računa za koje se sumnja da su služili za finansiranje kriminalnih aktivnosti. Ali od njega nismo dobili odgovor na pitanje da li su o tome zatražili informacije od albanskih kolega. Ja zaista ne mogu da odgovorim na takva pitanje s obzirom da po zakonu o sprečavanju pranja novca sve što radimo predstavlja službenu tajnu. Kako za proveru finansijskih transakcija, tako i za proveru svih drugih informacija, Tužilaštvo za ratne zločine sada čeka pomoć međunarodnih institucija, a pre svega izvestioca Saveta Evrope Dika Martija. Podsjetimo, njemu je polovinom januara ove godine Tužilaštvo prosledilo obiman izveštaj o slučaju trgovine organima u Albaniji, a kako je najavio tužilac Vladimir Vukčević, Marti će krajem marta doći u posetu Beogradu, Prištini i Tirani. Tužilaštvo od njega između ostalog očekuje da od Tirane zatraži da se ispitaju 3 lokacije za koje se sumnja da su masovne grobnice u kojima su sahranjeni oteti Srbi i drugi nealbanci sa Kosova. Prema tim informacijama, jedna od lokacija je močvara u blizini Tropoja na severu, u koju je bačeno najmanje 70 tela ubijenih Srba, Roma i Albanaca. Druga lokacija je u rudniku Deva, koji se nalazi u pograničnom reonu na Kosovu, a čiji tuneli vode s druge strane granice. Sumnja se da se masovna grobnica nalazi na albanskoj strani ovog rudnika. Treća lokacija je nadomak žute kuće u okolini mesta Burel, čije je snimke ekipa reakcije zabeležila pre pola godine, prilikom prvog putovanja u Albaniju. Reč je o 2 mesta na kojima se nalaze neobeleženi grobovi, a oni su na oko 1,5 kilometra i 1,5 kilometra od žute kuće. Iako meštani tvrde da u tim grobovima leže preminuli članovi njihovih porodica, oni nisu umeli da pokažu konkretna grobna mesta, niti da objasne zbog čega su grobovi neobeleženi. I vlasnici žute kuće, članovi porodice Katući sa kojima je ekipa reakcije razgovarala u septembru prošle godine, rekli su tada da o tome ne znaju ništa. S'kam dëgju fare. Jo, s'kam dëgju fare, tani vetëm për këtë fjalën që ka dalë që në fjalën filan shtëpi janë bërë transplante, janë heqë organet. Vetëm këtë kam dëgju tani. S'kam dëgju asnjëherë. Znači stepen pouzdanosti upravo je veliki, zato i želimo da se to proveri. Ne vidim zašto neko ne može da upali 2 bagera i da proveri sve ono što mi tvrdimo. Ukoliko je to tačno, krenuli smo da rasvetljavamo jedan veliki zločin. Ukoliko nije tačno, naša priča će biti besmislena. Tražimo da se uradi isto što smo mi uradili u Raškoj, a to je da se na lokaciji koju mi pokažemo, naš zamenik tužioca, da tu albanske vlasti izvrše proveru. Ekipa reakcije ekskluzivno je došla do snimaka na kojima možete da vidite mesto na kome su neobeleženi grobovi, čiju su ekshumaciju istražitelji tada započeli, ali je nisu završili jer su ih u tome sprečili meštani sela Riba.
Pokazalo se da istraga nad OVK frustrira najviše od svih koje je sprovao tribunal za bivšu Jugoslaviju. Policijski detektivi od Berna i Brisela do Bronxa znaju koliko frustracija donosi istraga nad Albancima umešanim u organizovani kriminal. Albanski jezik, jedan od najstarijih u Evropi, problematičan je jer malo ima onih koji ga govore da nisu Albanci, a pridobijanje izvornih albanskih prevodilaca, baš kao i pridobijanje albanskih doušnika i svedoka, otežano je zato što je albansko društvo veoma tesno povezano, a mnogi albanski klanovi priznaju samo svoj tradicionalni zakon osvete koji članove porodice izlaže odmazdi. Ovakve navode, posebno one o strahu od krvne osvete, pominju i neki naši sagovornici, a i sami izbegavaju da konkretnije komentarišu i analiziraju sumnje koje je u vezi sa otmicama i trgovinom organima u svojoj knjizi iznela Carla Del Ponte. Sì, l'ho sentito quello, ma non lo so. Non so dov'è questo paese, non lo so. Non ho seguito questa cosa. Sì, l'hanno scritto, l'hanno detto che non è vero quello che hanno scritto nel libro del Carla Del Ponte. I haven't read it, so I think it's a serious accusation and needs to be investigated heavily with the cooperation of both sides, even from your government and even from our government in cooperation, even in cooperation with both medias in both sides, because if it's true, it has to do with a very criminal act. So, but it's nothing to explain to it. So since it's not confirmed, so until the moment it's because, as I have heard, there are also denials of mention that there was a kind of outlet to do such kind of criminal operation. They deny it. Osim susreta sa Dikom Martijem, čiji bi dolazak u Beograd, Tiranu i Prištinu mogao da označi početak njegove istrage, u tužilaštvu očekuju i saradnju sa Eulexom, koji preuzima dužnost od UNMIK-a. Takođe, tužilaštvo i dalje očekuje UNMIK-ov izveštaj koji je napisan posle istrage u Žutoj kući u Burelu, a koji zvanično još nije obelodanjen. Jedan od mojih saradnika, sekretar tužilaštva, je bio, kad je tužilac Bramerc podnosio izveštaj u Savetu bezbednosti, bio je tamo prisutan i tamo smo stupili u komunikaciju i on je baš stupio u kontakt sa gospodinom Alenom Leroyom, koji je sekretar za spoljne operacije pri Ujedinjenim nacijama, i od njega je zatražio taj izveštaj koji je UNMIK podneo Savetu bezbednosti i on je obećao da će nam to dostaviti, znači kompletan taj izveštaj, međutim do dana današnjeg nam nije dostavio ništa. Na kraju, tužilaštvo je najavilo da će nakon nedavne identifikacije Predraga Dragovića iz Peći kao prve žrtve OVK u Albaniji ponovo zatražiti od tužilaštva u Tirani da učestvuje u istrazi. Naime, fotografije na kojima su se pripadnici OVK u Albaniji slikali sa svojim žrtvama za tužilaštvo su prvi neoborivi dokaz da su Srbi koji su bili oteti na Kosovu potom prebacivani na teritoriju te zemlje. Do sada su poznata i imena još 11 osoba za koje tužilaštvo sumnja da su posle otmica takođe prebačene i ubijene u Albaniji. Bili ste u prilici da čujete, slušate ispovesti naših porodica. To je teško slušati, a ne doživljavati 10 godina. Nikada nećemo odstati od tog cilja, dok ne nađemo i dosledno posle ostatke sahranimo kako to naši običaji nalažu. Mislimo da zločini nemaju granice i da svi zločini moraju biti procesuirani. Procenjuje se da su ratovi koji su tokom 90-ih besneli na prostoru bivše Jugoslavije odneli više od 200.000 života. Nestalo je prema nekim podacima čak 40.000 ljudi. I dok je skoro 4,5 miliona raseljeno, izbeglo ili je napustilo prostore bivše Jugoslavije, veliki broj ratnih zločinaca i dalje se slobodno šeta tim istim prostorima.
Analize pokazuju da mnogi od njih, pre svega zbog svog političkog, socijalnog i etničkog zaleđa, nikada neće ni biti izvedeni pred sud. Tako bi stotine zločinaca mogle izbeći odgovornost, jer su mnogi zaboravili da su među nama ubice, a ne nacionalni heroji.